munsi iravuga ngo iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye muri roho y'umuntu. Today message says when God's grace enters a soul. Iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye muri roho y'umuntu. When God's grace enters a soul. Ntituzi grace icyo ari cyo. We don't know what is grace, the meaning of grace. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Niyo mpamvu tubifata uko dushatse kuko tudasobanukiwe ubuntu icyo ari cyo. That is the reason why we don't value it, because we don't know its meaning. Ubusobanuro bwa mbere bw'ubuntu, the first meaning of grace ni favor, undeserved favor. Ni kugirirwa igikundiro utakagombye kugirirwa. Ubwa kabiri, the second meaning of grace ni guhabwa ibyo utakagombye guhabwa. is favor again. Iyo ni grace. Guhabwa ibyo utakagombye guhabwa. It's having what you don't deserve to be having. Ariko ikiruta byose, But most of all, grace ni imbaraga. grace is power. Imbaraga. Power. Imbaraga zigushoboza kwegera Imana. Power that brings you close to the Lord. Niba mpagaze imbere yanyu hariho imbaraga zatumye mpagarara imbere yanyu. If I'm standing before you, there's power that made me stand here. Ni imbaraga zishobora kugufasha kunyura mu bigeragezo. It's the power that make you pass all the tests. Paulo yarasenze aravuga ngo Mana unkize iki gishakwe, unkize ubu burwayi. Imana iramubwira ati ubuntu bwanje buraguhagije. Paul prayed and said, "Oh God, heal me this sickness." And the Lord said, "My grace is enough for you." Nukuvuga yari yamuhaye imbaraga zo kunyura muri ubwo burwayi ntacyo buzamutwara. God has already given him power to pass through that sickness. Ni imbaraga zibasha kukuvana mu bibazo. It's power that can deliver you from the troubles. Ni imbaraga zishobora kugukiza indwara. It's power that can heal you from sickness. Ni imbaraga zishobora gutuma muri business bigenda neza. It's power that can progress your business. Ni imbaraga zituma ushobora gusobanukirwa ibyo utakabashije gusobanukirwa. It's power of awareness, of understanding what you don't understand. Ubwo n'ubuntu bw'Imana. That's the grace of God. Ubwo n'ubuntu bw'Imana. That is the grace of God. Iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye muri roho yawe rero, When the grace of God enters your soul, ibintu birahinduka. things change. Ibintu birahinduka. Things change. Intekerezo irahinduka. Your conscience changes. Amarangamutima yawe arahinduka. Your feelings changes. Ibikorwa byawe birahinduka. Your desires, your doings change. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ikigaragara ni kimwe. Umuntu ntabwo yabasha gushaka Imana yadahuye n'ibibazo. Clearly, you can't seek God when you are not in troubles. Umuntu muri kamere ye kugira ashaka Imana birasaba ko waba yahuye n'ikibazo runaka. A human in physical realms, to seek God, it takes meeting a trouble. Hautangira gushaka Imana yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Some start seeking God when they are in serious troubles Kubera umutima we ukomeye cyane. because their heart is hardened. Imana ikamwohereza ikibazo gikomeye And God sent a serious trouble gimutuma ashaka Imana. for him to make him seek Hari God. abafite umutima woroshe, Some have soft, fresh hearts, Imana ikamwohereza ikibazo cyoroheje and God sent a simple kuko trouble gishobora kumuzana agashaka Imana. to bring you closer to God. Aha twese twaje gushaka Imana, But we all came to seek God hari ibyo twahuye nabyo. before we made some troubles. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Igihe wasenga ubwa mbere usaba Imana, Remember the first time when you came seeking God, Imana yarumvise isengesho ryawe. God heard your prayer. Yarumvise ko ushaka yuko icyo kibazo ukivamo. He heard that you wanted to be delivered from that trouble. Ariko Imana irareba mu mutima wawe, But God looks into your heart ikabona yuko uri kwishaka kubera ushaka kwigukemurira ikibazo gusa. and sees that you're just seeking Him because of that trouble. Imana ishaka umutima wawe, God wants your heart, nawe ugashaka ko ibibazo bikemuka gusa. but you only want your Imana troubles to end, ntuyishake. and you don't want to seek God. Muri mu nzira zibiri zihabanye.
you are in two different ways. niyo mpamvu benshi badahura n'ibitangaza byabo. That's why most of us, we don't meet the miracles. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Hari abantu benshi baje ahangaha tubasengera ngo babone akazi. Most of people came here, we pray for them for the career, to get jobs. Bagishakisha gusengerwa ngo babone akazi. They were seeking jobs. Kuwa gatanu bari mu masengesho. They came on Ku Fridays. cyumweru bari mu They masengesho. came on Sundays. Kuwa gatatu bari mu They came on masengesho. Wednesdays. Ariko Imana ikora igitangaza babona akazi. And when God made a miracle for them, they Uyu got munsi jobs. baravuga ngo nimbona umwanya ndaja gusenga. Now they say, if I get time, Nuvuga I'll umwanya come. utabonetse amasengesho ntabwo ari priority. That means prayers are not they are Kubera priority. bashaka Imana ibakemurira ikibazo ntabwo bashaka Imana baturana nayo. Because they only seek God to save their problems, not seeking God himself. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ugishakisha Imana ahangaha ngo ikugirire neza. When you're seeking the favor of God, Hari abaje ngaha benshi most came here. babona n'ubuhanuzi burasohora. Their prophecies Hari came n'abo true. profete yahanuriye Some have received ibintu prophecies from birakemuka. prophets, and they received their miracles. Icyo gihe inshuti zabo bari abantu bo mu itorero. In that time, their friends were Ariko people bimaze from gukemuka church. inshuti zabo zarahindutse. But after that, they changed their friends. Inshuti nabo mu isi They have baganira worldly ibyo mu friends. isi. They discuss. Ariko nkubwira uyu Worldly munsi But today, I'm telling ni you, igihe cy'umwanya gusa. it's just a matter of time. Bazagaruka hahandi. They will come back here. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu Praise the ashimwe. Lord. Kuko Because isoko yabahaye bya bindi the source of their wealth, bitandukanije nayo. they separated from that source. Bizarangira bagarutse hahandi. In the end, they will come back to the source. Imana iguhaye umugisha When God bless you, ni impamvu yo kuyishaka kuruta. that's the reason of seeking him more and more. Kuko iyo udekonekitinze Because if you disconnect from God, uhita ukonekitinga ahandi. you're connecting to another spirit. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Iyo udekonekitinze n'Imana When you disconnect yourself from God, ukonekitinga na you're Satani. connecting to the Hagati devil. ntabwo habaho. There's no middle, there's no in between. Yesu ahabwa Praise the icyubahiro. Lord. Yesu ashimwe. Amen. Iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye muri roho, When the grace of God enters the soul, ibitekerezo birahinduka. your thoughts change. Ibyo wifuza birahinduka. Your desires changes. Ndetse n'ukwatura amagambo uvuga arahinduka. Even your confessions, your decrees changes. Yesu ahabwa Praise the icyubahiro. Lord. Grace Ubuntu ntabwo ari ikintu kiri abstract, ni ikintu kibaho kiri reyere. grace is real, it's not something abstract. Yesu ahabwa icyubahiro. Praise the Lord. Iyo grace ugize amahirwe ikinjira muri roho yawe, When you're lucky that grace finds your soul, ugira ubwenge utari ufite. you get wisdom that you never had Utangira before. kureba ibyo utahora ureba. You start seeing what you couldn't see Utangira before. kubona za opportunity utahora ubona. You start getting more opportunities that you never got before. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Amagambo yawe arahinduka. Your words, your speech changes. Nta bujajwa bwongera kuza mu kanwa There's kawe. no gossips anymore. Nta kuvuga criticism zongera kuza mu kanwa There's no kawe. criticisms anymore. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye muri roho y'umuntu, When the grace of God enters the soul of a human being, nta gusharira mu mutima byongera kubaho. there's no more bitterness in your heart. Nta mujinya wongera kuba mu There's mutima. no more anger. Iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye muri roho y'umuntu, When the grace of God enters the soul of a human, umutima we wuzura ibyishimo. his heart is filled with joy. Umutima we wuzura amahoro. His heart is peaceful. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ikibazo twebwe The problem for us is nuko tureba tukabona ibiri buba mu buzima bwacu ni bibi, we only see the wrong things happens in our lives, tukabona imbuto ziri kuza nimbi. and we see that we're only getting wrong fruits, bad fruits. Izo mbuto mbi akaba arizo tureba, We only see those bad tugashaka fruits, ko zituvaho.
and we want to be delivered from those bad fruits. izo mbuto mbi ndavuga ni uburwayi. Those bad fruits are sickness. Izo mbuto mbi ndavuga ni umwiryane mu rugo. The fights. Izo mbuto mbi ndavuga ni amahane. The anger. Izo mbuto mbi ndavuga ni ubukene. The poverty. Izo mbuto mbi ndavuga ni divorce. Those bad fruits are divorce. Kabona ziri kuza. You keep seeing them. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Ukuvuga nta buntu bw'Imana buba burinjira muri roho yawe. That means the grace of God iyo has not ubuntu yet bw'Imana entered your bwinjiye muri roho yawe, heart. When the grace of God enters the ibyo heart, byose ntumenya aho byagiye. you don't know where all those bad fruits disappears. Yes, ahabwa icyubahiro. Praise the Lord. Imbibi ifitiye ubuhamya. I have a testimony. Ibihumbi 2012 In 2012, igihe nahura n'ubuntu bw'Imana when I found grace of God, bukinjira roho and the yanje, grace of God enters my ubuzima soul, bwanje bwahise buhinduka. my life changed that time. Bwahindutse mu mubiri, It changed buhinduka physically, mu marangamutima, it changed emotionally, buhinduka mu ntekerezo. changed in thoughts. Ibyo nakundaga sibyo nongeye gukunda. I changed what I liked Ibigari before. nakundaga ntabwo nongeye kubikunda. Ibyansetsa ntibyongeye kunsetsa. Ibyo nirukanga inyuma ntabyo nongeye kwirukanga inyuma. And I wasn't chasing the same things I was chasing Iyo before. ubuntu bw'Imana bwinjiye, When the grace of God enters, imbuto zirahinduka. the fruits changes. Yesu Praise the ashimwe. Lord. Twebwe dushaka guhindura imbuto We only want to change fruits tudahinduye igiti. before changing the tree itself. Izi mbuto ziza tubona ari mbi mu buzima bwawe, All these fruits, all these bad fruits in our ni lives, kubera mu mutima wawe muri roho yawe hari igiti kizibyara. it's because inside our hearts, in our soul, there's a tree. We Iyo sow those fruits. iyo uteye igiti cy'umwembe When you plant a mango tree, ntabwo usarura amavoka. you don't sow avocados. Ariko twebwe turashaka gutera inturusu But for us, mu mutima wacu, we want to plant eucalyptus hanyuma tugashaka gusarura inanasi. and get ananas. Nibyo byashoboka bite? How is that possible? Ushaka guhindura imbuto zawe uhindura igiti. If you want to change fruits, then change the tree. Ushakisha ubuntu bw'Imana. Seek for grace of God. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ubuntu nibwinjira muri roho yawe, When the grace enters your soul, byose birahinduka. everything will change. Yesu ahabwe Praise the icyubahiro. Lord. Uyu munsi ni Today umunsi w'ubuntu bw'Imana. It's the day of grace of God. Ni umunsi w'ubuntu bw'Imana. It's the day of grace Ubuntu of God. bw'Imana buragukoraho. The grace of God will touch you Yesu today. ashimwe Praise the cyane. Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yaba nari wewe nari kwishima. If I were you, I'll be happy. Mu Baheburayo ibice 4:16 turavuga ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarigwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ngo twegera intebe y'Imana tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. No kuvuga ubuntu bw'Imana buradutabara. Yesu ashimwe. Grace of Ubuntu God bw'Imana saves us. bugukura mu kibazo. Grace of God delivers. hahandi utabona inzira imbere n'inyuma, ubuntu bw'Imana iyo buje buragutabara. Where you couldn't see in front of you and behind you, the grace of God can save you. Can Yesu deliver you. ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ubuntu n'amahoro by'Imana bibabeho. Ubuntu n'amahoro by'Imana bibabeho. Grace and peace of Ubuntu God n'amahoro be upon you. by'Imana bibe mu rugo rwanyu. Grace and Ubuntu peace of God n'amahoro be upon your by'Imana bibe family. mu nzu zanyu. Grace and peace of Ubuntu God be upon bw'Imana your bube mu house. bana banyu. Grace and peace Ubuntu of God bw'Imana be bube upon mu your kazi children. kacu. May grace and Ubuntu peace of God be bw'Imana in bube our mu career. mitima yacu. May grace Ni and mu peace of izina God ry'Umwami be in wacu our Yesu soul, Kristo in nze the mighty name twizeye. of Jesus Christ. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Iyo ubuntu bw'Imana buje, When the grace of God comes, imvugo yawe irahinduka. your speech changes. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Utangira ukavuga ibintu byiza mu mutima, bituruka mu mutima wawe. You start speaking good things, confessing good things which comes from the heart.
ngo kuko ngo ibyuzuye umutima bisesekara. Because what fills the heart are displayed outside. Yesu ashimwe Praise the cyane. Lord. Yesu ashimwe. Amen. Hari abantu batura ibiturutse mu bitekerezo byabo ariko bidaturutse mu mutima. Some people confess what's in their conscience, in their mind, not in their hearts. Mu Kirundi babyita ngo namayeri. Amayeri murayazi ngo nubwenge abazungu babusobanuye ngo nubwenge ngo ni oblique intelligence. Ngo ni intelligence oblique. Nukuvuga ngo ukavuga ibyo utekereza, You say what you think, bihabanye n'ibiri mu mutima wawe, which are different from what's in your heart. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ariko nabyo bishobora kukugiraho ingaruka. And that also have effects. Nukuvuga urinda akanwa kawe. That means protect your mouth. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ushobora kuvuga ikintu wibwira ngo uri kujokinga, You can say something thinking you're joking, ariko kikakugiraho ingaruka. but in the end you see the effects. Yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Kugira ubashe kuvuga ibyiza To confess good byubaka things, ubuzima bwawe, nuko ubanza ugahinduka muri wewe. you must change inside. Igihe cyose utarahinduka Before you change, uzavuga nabi. you always say bad things. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Prophet yaratubwiye ati iyo ukanze korogate Prophet said when you havamo praise umuti w'amenyo, sibyo se? toothpaste, yes. Iyo ukanze korogate ntabwo havamo amata. When you press toothpaste, you don't get milk. Wewe iyo hagize ikigukanda havamo iki? And when something presses you, it comes out. Havamo umujinya, Is it anger? havamo mwindirimbo. Are they songs? Niba hagize ikigukanda hakavamo umujinya, ni uko umujinya ari wo wari urimo. If something pressed you and anger displays, that means Yesu anger was ashimwe. inside. Praise the Niba Lord. hagize ikigukanda hakavamo intonganya, nuko intonganya yari ikurimo. Yesu ashimwe. Amen. Aha twese dusa n'abamarayika ahangaha ko turi kumva ijambo ry'Imana. Now we look like angels because Ariko we are nitwagera hearing hanze the hakagira gospel. ikiducugusa, But when we get out and something is shaking us, ntawe umenya nuko twigeze dusenga. nobody knows that we have been at church. Duhinduka abapagani kurusha abapagani. We change straightly to pagans more than pagans. Yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Ikibazo dufite ni guhinduka mu mutima. The problem we have is changing inside our Iyo hearts. uhindutse mu mutima, When you change in the heart, no hanze byose birahinduka. it changes also in the outside. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Tugomba guhinduka We must change tugatekereza nka Yesu, and think like Jesus tukifuza nka Yesu, and wish, tugakora nka desire like Yesu, Jesus, and we walk like tugasa Jesus n'Imana. and we look like God. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Abantu basa buriya baba inshuti. Two people who resembles, they be Abantu friends. bameze kumwe buriya bakunze kuba inshuti. Like people who are like, they Umeze like nk'Imana to be uzaba friends. inshuti y'Imana. If you like, Umeze if nka you're Yesu like Kristo Christ, then uzaba you'll be like inshuti ya God. Yesu Kristo. If you're like Jesus Christ, then you'll be a friend of Jesus Christ. Ubuntu bw'Imana buzakomeza bwiyongera. The grace of God will keep Buba increasing in bwinshi. you. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Kuko ubuntu bw'Imana burakura. Because the grace of God works. Mwari muzi ko ubuntu bw'Imana bukura. Did you know that grace of God grows? Muri Luka 2:52 ngo Yesu yakomeje gukurana ubwenge mu gihagararo ndetse no mu buntu imbere y'Imana n'abantu. Jesus increased in wisdom, in stature, and in years in favor of God and man. Favor cyangwa grace. Yarakuze muri grace. Niba Yesu yarakura muri grace, natwe dushobora gukura muri grace. If Jesus could grow in grace, then we can also
increase in grace. hari Grow in ubuntu grace. bw'Imana hari igihe buza ku gipimo gike cyangwa ku gipimo cyinshi. Sometimes grace comes in low quantity or comes in higher quantity. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ikintu nabonye muri Petero wa kabiri ibice bitatu ku murongo wa 16, eka tuhasome. Petero, ndabona ni Petero wa kabiri ibice bitatu ku murongo wa 10, ndumva ari 16. Yesu ashimwe. Ngo ahubwo wa 18, ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, ngo icyubahiro kibike none iteka ryose. Ngo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo n'ibintu bibiri. Grow in grace and recognition and knowledge and understanding of our Lord Gukura Savior mu Jesus buntu Christ. no kumenya Yesu Kristo birafatanye. Growing in grace and knowing Jesus Christ. Iyo ukuze mu buntu When you grow in grace, biguha kumenya Yesu it Kristo. gives you knowledge about Iyo Jesus ukuze Christ. kumenya Yesu Kristo When you grow in biguha knowing gukura Jesus mu Christ, buntu. you also grow in grace. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Iyo mwena Yesu Kristo umaze kumenya Yesu Kristo umenya ibyo akunda, When you know what Jesus Christ likes akaba ari byo ukora, and you do that, nawe akamenya ibyo ukunda and he knows what you like akabigukorera, and he does that to you, muba mubaye umwe. that means you become one person. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Ariko ibyo dushaka But what we desire bihabanye n'ibyo Yesu ashaka, are different from what Jesus kuko ntabwo desires, tumuzi, because we don't know him. ntitumusobanukiwe. We don't understand him. Ibyo Imana ishaka gukora mu buzima bwawe What God wants to do in our life bihabanye n'ibyo wifuza wowe Imana yagukorera. are different from what you desire from Wewe God. wishakira kwihera amafaranga, You desire money from God wige ugende kuryosha mu kabare. and to enjoy in bars. Niba uri umugabo uza n'undi mugore wa And if kabiri. you're a man, you can bring a second wife. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Akaba ari cyo kintu ushakira ayo mafaranga. And that's the reason you're seeking Ariko that Imana money. irashaka kuyaguha ayo But mafaranga God wants to give you that kugira money yiheshe icyubahiro. to praise him. Yesu ashimwe. Praise the Kugira Lord. icyubahiro cy'Imana kigaragare, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. To expand the service of God. Motivation zirahabanye. We have, you're having two Niyo different mpamvu ibyo motivations. dusaba tutabihabwa. That's why, the reason why we don't get Iyo umaze what we kumenya want. ibyo Imana ishaka, Once you understand what God ukagendera wants mu from byo Imana you, ishaka, and you work, you do ugasaba that, ibyo Imana ishaka, and you desire that, ntabwo Imana ibikwima, God does not irabiguha. deny that to you. He gives all to you. Irabiguha. He gives all of that to Yesu you. ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye mu mutima w'umuntu, When the grace of God enters a soul, ntabwo aba cyatura bya bindi ngo nzadivorce. he does no longer confess, decree those things, bad fruits like divorce. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Mfite inshuti zanje nkunze gusura ngiye i Burayi. I have my friends in Europe. Pastor have his friends in Umugabo Europe. akaguma ambwira ngo umugore ngo je nzadivorce. And the man keeps saying, I'll get a divorce. Ndamubwira nti kubivuze bizaba. And Pastor said, Ku byatuye bikava mu kanwa kawe bizarangira bikubaye. as you decree that, it will happen to you. Urashobora kuba waratuye ikintu You might have decreed something, igihe cyose utakivanyeho. and always, if you don't Kirasohora. remove that thing, it comes through. Ushobora kuvuga ngo umwana wanje ni ikigoryi. You might say, my child is stupid. Bizarangira abaye ikigoryi. He will end up stupid. Ariko nkubwira inkuru nziza. But good news is, Mu buryo bwo mu mwuka in a spiritual realm, ijambo risenywa n'irindi. the word is distracted by another. Utangire wature ko umwana wawe ari umuhanga wa mbere. Start confessing that your child Yesu is ashimwe. wise. Utangire wature ko umugabo wawe ari gitangaza kuruta abagabo bose bo mu isi. Start confessing that your husband Yesu is mighty. ashimwe. Praise Ko the Lord. hashi igihe watura ngo umugabo wanje ngo ameze nabi. Because you have declared that your husband is bad, Bizarangira For long, ameze he nabi. will end up being
that bad person you always uzavuga hate. uti ni umugabo mwiza cyane. Said he's a good man. Ururimi rwacu rurarema. Our tongue can create. Ururimi rwacu rurarema. Our tongue can Yesu create. ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Kwe mfite umugore w'umugome. And you confess that I have a very bad woman. Niba yari umugore 10% azaba umugome 100%. If she was bad 10%, she Uko can uzabimanaginga be rero bad sinzi uko 100%. bizagenda. I don't know how you can manage that. En fait ibyo uvuga Whatever you say, amatwi yawe arabyumva your ear hears that, bikinjira mu mutima wawe enters your heart, ugatangira kubibona noneho bitangiye and it kurema starts displaying in mu front of you, bitekerezo byawe. in your thoughts. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ibibazo byose duhura All nabyo those troubles we encounter, akenshi bitangira ari igitekerezo. they start as an idea, Icyo a thought, gitekerezo ukakigaburira, and you feed that thought, icyo gitekerezo ukakivomera, and you water that icyo thought, gitekerezo ugashyiramo ifumbire, and you put, kigakura, you grow that, noneho ukabyatura, and then you confess that, bigahita bikubaho. in the end it happens. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Twarashenye imiryango yacu, We have destroyed our families. turasenya abana bacu We destroyed our children kubera amagambo mabi twatura. because our words that we Ariko uyu munsi confess. ubuntu bw'Imana bwaje But ahangaha. today the grace of God came Ntabwo here. uzongera gusenya urugo rwawe, We not ntabwo destroy your uzongera house gusenya anymore. abana bawe, We not destroy your children ntabwo anymore. uzasenya n'igihugu cyawe. We not destroy your country Yesu anymore. ashimwe. Praise the Lord. Ntabwo uzavuga nabi umuryango wawe, will not- ntabwo uzavuga nabi urugo rwawe, ntabwo Praise the uzavuga nabi umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Icyo watuye cyose ugomba kugisenya. Whatever you confessed with your mouth, Ikintu you must watuye destroy kibi it cyose today. ugomba kugisenya. Everything. Yesu wrong ahabwe with this- icyubahiro. Praise the Lord. Kuko kingiye mu mutima wawe Because it penetrates your heart, gisigaye ukizera. and now you're believing in that. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Hari abagore ahangaha i Rwanda basigaye bavuga ngo abagabo barabuze. Aho da. Urabivuze? Bazaboneka abo bagabo, uzababona. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Akumva divorce ni ikintu cyoroheje. And some women think Akanabyatura. divorce is a simple thing. And Yesu they also ashimwe. decree that Hari ibintu bitagombye kunyura mu kanwa kacu ngo bisohoke. there are things which never pass Ukumva through our biraje minds. ufunga umunwa. If you feel like it's coming, then keep your mouth shut. Nibyasohoka And once it comes out, uca ugenda wipfungirana uvuga amajambo ari opposite. go inside and close Ubisenye byihuse. and say the opposite thing. Yesu ashimwe. And destroy all Ushobora those kuvuga ngo wrong business words. ngo mu Rwanda ngo haragoye gukora business. You might say it's difficult to do business in Rwanda. Bizarangira biba bigoranye. In the end, it will happen to you. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Hari n'abavuga ngo gukora umurimo w'Imana i Rwanda biragoye. Some also say serving God in Rwanda is Birangira difficult. bigoranye. It ends up difficult. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Ibyo uvuga byose Whatever you confess, ugomba kubisenya niba waravuze ikintu bigasohoka kiri you must negative. destroy it if you say negative things. Yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu yaravuze ngo Jesus said, ijambo ryose risohotse every word that comes out, uzaribazwa ku munsi w'imperuka. it Ni will ukuvuga come ngo back on judgment day. ijambo ryose risohotse mu kanwa ntabwo ripfa. Everything you say, every Rihinduka speech never spirit. dies. It becomes a Rihinduka spirit. umwuka. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Waratuye ngo jewe ndi umunyeshuri ngo ariko imibare yarananiye. You've confessed that mathematics is not possible for you. Bizarangira bikunaniye. You end up failing maths. Wakwatuye ukavuga uti nshobozwa byose na Yesu Kristo umpa imbaraga. Instead, confess that I'm capable of doing Yesu anything. ashimwe. Uti nshobozwa byose na Jesus Yesu Christ. Kristo umpa imbaraga. Karebu yaravuze ati aho abandi bari kurira bati twasanze abanaki mu gihugu cy'i Kanani ati turapfuye ntitubabasha. Karebu aravuga ati tuzabarya nk'imitsima.
Caleb said he confessed when others were afraid that the country they were going in, those people are strong. But Caleb confessed that they will eat those men as they eat breads. Tutangira umwaka ahangaha muri Riviera muri prayer and fasting camp. Starting there in Riviera High School. Prophet yaratubwiye amasezerano y'umwaka. Prophets say the prophecies of the year. Ariko yaraduhaye condition. But he gave us a condition. Ati, be careful of what you say. Mwitondere ibyo muvuga. Be careful of what you hear. Mwitondere ibyo mwumva. Ukumva umuntu ari negative. When you hear someone is negative, umuhunge. Run. Go away from him. Go away from him. Umuntu ari kuvuga negativity. When someone has negativity, he's destroying your faith. He's destroying your faith. Umuntu atari kuvuga amagambo yo kwizera. When something is saying unfaithful things, go away from him. Yes, ahabwe cyubahiro. Praise the Lord. Nawe ubwawe. Even you yourself. Utavuga ijambo ribi. Don't say bad things. Because you're destroying yourself. Ikindi gisenya ukwizera. One more thing that destroys our faith is fear. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Yobu yavuze ngo ibyo natinyaga nibyo byambayeho. Job said my greatest fear came to me. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Ufite ubwoba ko umugabo azaguta? Are you afraid that your husband will leave you? Azarangiza gutaye. You end up losing him. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Ndavuze amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ufite ubwoba kuzahomba? Are you afraid of failing in business? Uzarangiza uhombye. You end up failing. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Ufite ubwoba kuzatsindwa mu rukiko? Are you afraid of losing the court? Uzarangiza utsinzwe. You end up losing. Ufite ubwoba ubwo ari bwo kutazashaka? Are you afraid that you never get married? Ngo ibyo natinyaga nibyo byambayeho. Then your fear will come to you. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba. But the word of God says we are given spirit of fear. Uti wabwoba we sohoka toka satani. Say that sickness is get out in the mighty name of Jesus. Uti nzatsinda mu rukiko. Uti business yanjye igomba gutera imbere. Uti urugo rwanjye rugomba kuba rwiza. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Numvise ubwoba buje. Buzaza ariko ububwira iryo jambo. Do not let fear uti ntabwo overcome nahawe you. umwuka w'ubwoba. Say that fear that you are not given spirit of fear. Nahawe umwuka power. Yes, ahabwe cyubahiro. Praise the Lord. Yes, ashimwe. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Urebye ubuzima tubayeho nta numwe wabasha kuguhagarika kugera mu masezerano yawe. Looking through this, nta muntu nomwe, no one can stop you from nta your mbaraga promises. na zimwe No one, zabasha no kuguhagarika can stop you kugera aho from ugomba kugera to reach where you should uretse reach, wowe nyene. except yourself. Wowe nyene ubasha kwihagarika wowe nyene. You yourself, you're the one who can stop yourself. Yes, ahabwe icyubahiro. Yes, ashimwe. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ibibazo bishobora kuza. Troubles might come. Challenges zishobora kuza. Challenges might come. Ariko ndakubwije ukuri zishobora kugutinza gusa ariko ntabwo zibasha kugutsinda. But they're there to delay you only. They Yes, can't ashimwe. overcome you. Uzarangiza ugezeho ugomba kugera. You will end up getting victory. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Yes, ahabwe icyubahiro. Amen. Iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye umutima wawe, When the grace of God enters your heart, ugira confidence. you are confident. Ugira ndetse ikintu bita overconfidence. You're overconfident. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Ugira confidence. Yes, ahabwe icyubahiro. Icyizere. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Ugira overconfidence mu buryo budasanzwe. Hallelujah. Amen. Uhura na daimon uti toka. Yes, ashimwe. Meet the spirit and Yes, say, go away. ashimwe. Praise the Uhura Lord. n'ikibazo runaka uti niki kigomba kugenda. You made any challenge and say, Yes, this too shall ashimwe. come. Yes, ahabwe Praise the icyubahiro. Lord.
ariko abatagira ukwizera ubuntu bw'Imana butari mu mutima we But those who don't have faith, ahura without grace n'ikibazo of God, they meet troubles. ngo ye baba we niko bavuga ngo ye abadamu bakubita ahangaha And they- ngo ye baba we ngo ye baba we And they ye baba start we crying. ngo birarangiye That ngo it's karabaye over. noneho ngo turapfuye Say turashitse this is the end. Yes, We're ashimwe. dying. Praise the Lord. Yesu ashimwe Praise the Lord. Yesu ashimwe Praise the Lord. ntabwo ugomba kwatura ijambo riri negative ku buzima bwawe You should never kuko confess Imana any yaguhaye negative umwuka thing in your w'imbaraga life. Because God niba gave ari you umusozi spirit uri of imbere power, yawe urawubwira ukawutegeka say that spirit, kandi ukavaho ukagenda mu izina and it ry'umwami will wacu go Yesu away in Kristo the mighty name of Jesus Yesu Christ. ashimwe Praise the Lord. birahinduka haleluya change. uyu munsi hari ubuntu bw'Imana Today there's an budasanzwe incredible Yesu grace of God. ashimwe hari ubuntu bw'Imana There's budasanzwe incredible grace of God wakira today. ubuntu bw'Imana Receive grace of wakira God imbaraga today. zidasanzwe Receive power of God Yesu today. ashimwe Praise the Lord. winjire mu ntsinzi yawe And step in your victory. mu izina ry'umwami wacu Praise the Yesu Lord. Kristo Amen. haleluya Amen. twakomeye amashyi Imana yacu haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. Yesu ashimwe Amen. ntuzigere ushidikanya Imana wizere Imana Have faith. ubane n'Imana Stay with God. ushakisha Imana Seek God. uzava mu buntu And you come from grace winjira mu buntu to grace. uva mu buntu From grace winjira mu buntu to grace. uva mu bwiza From beauty ugenda mu bwiza to beauty. Yesu ahabwa Praise the icyubahiro Lord. Yesu ashimwe Amen. Yesu ashimwe Amen. ntabwo ugomba kubona umugisha rimwe na rimwe Oh, you shouldn't be blessed once in a while. Yesu ahabwa icyubahiro umugisha wawe ntiwakagombye kuza rimwe na rimwe Your blessings shouldn't come once in a while. Yesu ahabwa Praise the icyubahiro Lord. iyo uhuye n'ibibazo When you have some challenges, Uwiteka utihabwa icyubahiro we glorify the Lord. waba ukenye waba ukize Whether you're wealthy or poor, Yesu ni umwami Jesus is King. waba urwaye waba utarwaye Whether you're sick or not, Yesu ni umwami Jesus stays the waba King. ufite amafaranga waba utayafite Whether you have money or not, Yesu ni umwami Jesus stays the King. Yesu ashimwe Praise the Lord. Yesu ashimwe Amen. iyo uhagaze ngaho haleluya When you're standing there ugahagarara mu kwizera and kwawe you stand firm in your faith ukavuga ukwizera kwawe and you ukabyatura confess your faith, Yesu ashimwe Praise the Lord. Imana ikongerera grace God increases ishyiraho your yindi grace grace to other grace yongeraho grace and more grace. bamwe muri twe Some of us, tuje gusenga nk'abagiye kuraguza we come to pray as seeking for prophecies. ukabanza kureba ko nta wakubonye ko ugiye gusenga And you look on both sides that no one sees you. aha ukaza urangije ugahita ugenda And once the mass is over and you run, inshuti zawe bakakubaza batuvuye he and when you meet your friends, they ask you where you're coming from. hari imvugo dufite ngo sinzi aho mvuye And you say, I don't know where I'm coming from. Yesu ashimwe Praise the ngo Lord. sinzi aho You mvuye say, I don't know where I'm coming from. uri umukristo mu itorero And you're a Christian in church. uravuga uti ndi umukristo kandi urabihamya And you stand firm and confess that you're a Christian. wagera ahandi hantu hari abandi bantu But when you reach outside in other people, Aha, ukitwara nk'ukundi kuntu ntushobora and kurisohora you iryo start, jambo kuri you start umukristo acting as if you're not a Christian. niba ubasha gusohora ijambo kuri umukristo imbere y'itorero If you can confess that you're a Christian ukavuga in ko uri front of umukristo church, imbere and you y'abapagani confess that you're a Christian in ukavuga front ko uri of umukristo pagans, muri za nshuti mwigana and you confess that bamwe you're a Christian in baguheruka your friends, kera imana ikongereza ubuntu God adds more grace grace in your isubira life. ihita ikuzaho Grace comes to you. grace ni imbaraga Grace is power. yesu ashimwe cyane Praise the Lord. yesu ashimwe cyane Praise the Lord. niba uhinduka When you change, iyo umaze guhinduka after changing, imigisha y'imana ni iyawe
Your blessings of God are yours. Imana irashaka ko uhinduka kugira ibashe kuguha imigisha. God wants you to change to bless you. Ni nk'uko umwana ufite umwana, It's like when you have a child, umwana muto a small baby w'imyaka 5 of 5 years, akakubwira ati papa he says, Dad, ngurira imodoka, please buy me a cow. ndashaka imodoka. I need a cow. uramubwira uti banza ukureho gake, You say, ugira imyaka 18 First cyangwa grow. 16, first grow, reach kuko 18 imodoka or nyiguhaye 16. ahangaha And because if you give him a cow at 5 years of ya- age, nubwo wabasha kuyitwara yakwica. even if he can drive it, hari ibyo Imana ireka have an kuduha there are a few things that God kubera doesn't give tukiri us abana mu buryo bwo mu mwuka. because we're still young spiritually. ibiduhaye twasenyuka. When he gives it to us, we can destroy ourselves. Yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. ninde ushaka umugisha w'Imana Who want blessings of God? uhinduke. Change. Yesu ashimwe. Amen. uhinduke. Change. nuhinduka Once you change, uzaba uri kuri frequency imwe n'Imana. you'll be on the same frequency with God. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. umaze kugera kuri frequency imwe n'Imana, Once on the same frequency with God, uzavuga rumwe n'Imana, you speak the same language. uzashaka ibyo Imana ishaka. You desire what God desires. Yesu ahabwe Praise the icyubahiro, Lord. na Imana izakugirira And neza. God will bless you. ubuntu bw'Imana buzaza mu rugo rwawe. Grace of God will be ubuntu in your bw'Imana house. buzaza mu bana bawe. Grace of God will be in ubuntu your children. bw'Imana buzaza aho utuye. Grace of God will be in your ndetse hands. uzahinduka ubuntu bw'Imana bumaze kukuzaho. And once grace of God comes to you, sinzi ukuntu bakita, ni sumaku. Sumaku murayizi? magnet, sumaku uhinduka umera nka sumaku. you become like a magnet. abantu bose bishimira kuba aho uri. All people will enjoy being around you Yesu ashimwe. Praise the kuko Lord. ibikuvamo biba ari byiza. because what comes out of you will be good. nta kibi kikuvamo. No negativity comes out of you. Yesu ahabwe Praise icyubahiro. the Lord. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. uhindura igiti uhindura imbuto. Change the tree, you will change the fruits. uhindura igiti uzaba uhinduye imbuto. If you change the tree, you'll be changing the fruit. iyo ubuntu bw'Imana bwinjiye muri roho y'umuntu, When the grace of God enters a soul, umuntu arahinduka n'imbuto change. zigahinduka. and fruit changes. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. guhera uyu munsi, haleluya, From today, guhera uyu munsi, From today, ubuntu bw'Imana bukuriho mu izina rya Yesu Kristo. the grace of God is Negetse ngo upon ubuntu you in the bw'Imana mighty name bukuriho of mu Jesus. izina rya Yesu The Kristo. grace of God is ubuntu upon you in bw'Imana the bukuriho mighty mu name of izina Jesus. rya Yes, Christ. mu izina rya. Yes, Christ. iyo ubuntu bw'Imana bukuriho, When the grace of God is upon you, bya bibazo byose ntumenya aho byanyuze. all those challenges, they go away. uzabireba ubwire ngo nari kurota. You feel like, was uti I ibi dreaming? byarambayeho se. Did this happen to me? uzaba umeze nk'urota. You feel like you've been dreaming. haleluya. Praise the Lord. today is the great day of grace. Uyu ni umunsi w'ubuntu. uyu ni umunsi w'ubuntu. Today is the day uyu of ni grace. umunsi w'ubuntu. Today is the day of uyu munsi grace. ni umunsi w'ubuntu. Today is the day of yesu grace. ashimwe. Praise the Lord. yesu ashimwe. Praise the Lord. uyu munsi ni umunsi w'ubuntu. Today is the day of grace. yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. turangiza mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 ku murongo wa 2 haravuga ngo mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. uyu munsi, haleluya, haleluya. Amen. Prophet aratubwira ngo faith receives now, faith believes now, faith receives now. iri banga umaze kurisobanukirwa ni ikintu gikomeye. ntabwo utegereza ngo uzabibone ejo, ubibona nonaha. You get today. You don't wait for tomorrow. nonaha. Now. yesu ashimwe. Praise the Lord. yesu ashimwe. Praise the Lord. bisobanuye iki? reka ngabasobanurira aka kantu. iyo wizera When you believe, when you have faith kugiye kubaka inzu, that
you're going to build a house, iyo nzu urayibona mu ntekerezo yawe. that house comes in your mind. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ntabwo iraza, ntabwo irubakwa, It's not physically there, ariko mu bitekerezo byawe but irubatse. in your thoughts it is built. It's Yesu built. ashimwe. Iyo image urayireba. You can see that image. Yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Hari umuririmbyi wavuze ati intsinzi ndayireba mu bice byose by'u Rwanda. A singer has sung that he can see victory in Nta all sides of n'isantimetero yari Rwanda. bwafatwe, ariko He muri hasn't mind even byari conquered byubatse, 1 centimeter, but in byari thoughts, byubatse it was kandi there, byagomba gusohora. and it has happened. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Muri mind yawe hubatse iki? What is built in your Image iri mu mind? bitekerezo byawe ni iyahe? What's the image in your thoughts? Uri umukobwa, Are you a lady? muri image yawe ubona wambaye ikanzu n'ivara, Do you see yourself in a gown? urabireba. Niba utarabireba ntibirasohora. If you can't see that, then Yesu ashimwe. it's coming through. Yesu ashimwe. Ibyo Praise the murabyumva Lord. ibyo bintu. Yesu ashimwe. Amen. Mbese ibyo uri kureba mu buzima bwawe ni ibyahe? Image ihari. What's the image that you're seeing in your life? Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ndi kubareba, hari abakire ndi kureba cyane bakize muri iyi si. There's some worthy people in this world, Muri uyu mujyi wa Kigali nkabona ari abakire, and they are very rich in this town, nkabyatura imbere y'urusengero, and I confess it in front hanyuma of wowe the ukavuga church. ngo ubwo n'abandi jyewe sindimo. And you say, there are others, not me. Wabigeraho ute se? How can it come true? Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Mbese urugo rwawe urarureba rumeze rute muri mind yawe? How do you see your marriage in your mind? Urureba ute? How do you see it? Yesu ashimwe. Praise the Lord. Abana bawe ubareba ute? How do you see your children? Image. What's the image of your Ufite children y'abana in your bawe. thoughts? Wakubwira iti afite akana karaha gato, badusohoye utwana twose. Yesu ashimwe. Nzanira akana gato gatoya kari k'imyaka 3 cyangwa. Bring a little baby. Yesu ashimwe. Reka mfate kwa karakana Domina ngo dufate kura ngaka ari ndakabonye, ngaka nakabonye. Yesu ashimwe. Nzanira akakana. Yesu ashimwe. Rureba aka gentleman. See this gentleman? Aha. Nguyu mu myaka 30 iri imbere uramubona ari general. How do you see him in 30 years? Umubona ari inde? Do you see him as a general? Umubona ari inde uyu nguyu? How do you see him in the future? Yesu ashimwe. Praise the Lord. Uramubona ari umukire wa mbere muri Kigali. Do you find him the richest person in the town? Uramubona muri Amerika yaguze amazu afite n'amamodoka atandukanye. Can you see him in America having lots of cars? Uri umubyeyi we uramureba ute? How do you see him? What's the image of him in your thoughts? Iyo as a image parent? umufiteho niyo izasohora. That image that you're having now is the one which is Niba coming through. utarayubaka uyubake nona. If you haven't built it, start building it. Niba today. utarayubaka uyubake nonaha. Start building it Kuko now. numara kuyubaka Because if ntabwo you start uzavuga building- ibihabanye n'iyo image. You won't say things which are different from that image. Yesu You ahabwe will not confess icyubahiro. that. General genda wiyicare. General. Yesu ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Murumva amagambo mukagira n'urwenya muzabireba. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Muzaba mubireba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari umwana yaje aha ngaha naramubabwiye. Ambwira ngo nsengera pasiteri mbona umugabo. Once a lady came here and said, pray for me, I need a husband. Namubwira nti umugabo wawe ageze Nyagatare aza. And I said, your husband is at Nyagatare coming. Uko nabimubwiye sinzi iyo byari bije bituruka. I didn't know where it came from. Ariko yari umuklina. She was a cleaner. Ariko byarangiye watwawe n'umuganga umudokiteri uturuka Nyagatare. But she ended up marrying a medical student coming from Yesu Nyagatare. ashimwe. Praise the Lord. Ndaha ku gatuti nta joke ibaho. Standing on altar, there's no Yesu joke. ashimwe. Praise the Lord. Ijambo ryose risohotse rigira imbaraga. Every single word that comes out. Yesu ahabwe powerful. icyubahiro. Praise the Lord. Uriya mwana mumufate neza rero.
Befriend Yesu that kid. ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ngo mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. Uyu munsi ngo ni igihe cyo kwemererwamo. This is the time of being Igihe cyo accepted. kwemererwamo. The time of acceptance. Grace nta kintu na kimwe wakora kugira ubone grace. You can do anything to get grace. Nta mafaranga wabasha gutanga ugira ugure grace. You can't buy grace from any amount of money. Nta masengesho wabasha gukora ugira ubone grace. You can't grace from any kind of prayers. Grace ni impano y'Imana. Grace is the gift of God, Kandi iyo mpano yacu uyu munsi. and it is here today. Iyo mpano yacu uyu munsi. The gift is here Iyo today. mpano yacu uyu munsi. The gift is here Kuko today. Uwiteka arabakunda. Because the Lord Uyu loves munsi us. ni umunsi wo kwemererwamo. And this is the day of Uyu munsi ni acceptance. umunsi w'ibibazo byawe ko bikemuka. This is the day of Yesu the end of your ashimwe. challenges. Ibibazo byawe ntabwo bitahana mu izina rya You Yesu not Kristo. carry your Kandi challenges ubyakire for the nonaha. mighty name of Jesus Christ. Ntabwo uzongera kubibona. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uwo Farawo ubonye uyu munsi. That Pharaoh is today. Farawo ni biriya bibazo byawe. Pharaoh is those challenges. Ntabwo uzongera You'll kubibona. never see them again. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Niba ari bya bihombo. Haleluya. Even if those losses, Ntabwo uzongera kubibona ni bye bye. You'll Yesu never see them ashimwe. again. Yesu Never. ashimwe. Praise the Ngo Lord. Farawo ubonye uyu munsi ntabwo uzongera that kumubona Pharaoh you're ukundi. seeing today, you'll never see him again. Ntabwo uzongera kumubona You'll ukundi. never see him again. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Murebe ubwoko bwa Isirayeli bwageze muri Isirayeli ntabwo bongeye gusubira muri Egiputa. The Israelites, after leaving Egypt, they never came back to Egypt. Yesu ahabwe Praise the icyubahiro. Lord. Ntabwo bongeye kugaruka. Nawe bya bihombo ntabwo uzongera kubigarukamo. You never go back to those losses. Grace ye mu rugo rwawe ntabwo rwa mwiryane wo mu rugo uzongera kuza. Grace is coming to your house, and There is those grace fights today. are over. Hallelujah. Praise the Mbese Lord. uburwayi. Hallelujah. Praise the Lord. Those sicknesses. Ububwira uti bye bye. Say bye bye. Ububwira uti bye bye. Say bye to those sicknesses. Yesu ashimwe. Amen. Mbese niba wumva urwaye aha mu mugongo If you wumva hari feel- kukurya If you feel pain on your back, muri mande yawe ubona harakize see, cyangwa ubona haraboze. what do you see in your mind? Do you feel like it's healed or it's rotten? Yesu ashimwe. Praise the Lord. Papa niwe yaherutse kuza aha ngaha My dad came here tumutwara kwa muganga. and we took him to the hospital. Umuganga abwira umuganga ati mwana ati mfite ikintu giseka nk'ikimasa And he told the doctor that he has something that ati looks kikaza like, kigaseka aha ku mutima which hits the heart ati kigakubita umurizo aha mu mugongo and hit the tail on the back. akumva ari ikinyamaswa muri image. Urumva image yari afite And in his thoughts, yumva iyo the nyamaswa iri image of, mbonyene he muri had we. the image of an animal. Sibyo iragoye kumuvanamo iyo afite iyo image. It's difficult to heal Ntabwo them biba when you have byoroshye. that image. Ariko iyo image imaze kuvamo But after that image, destroying akumva that ko mu image, mugongo we nta mirizi iri zirakubita mu mugongo and is no longer feeling the tails beating his biroroshye ko back, akira. it's easier for him to heal. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Mbese wowe nkwibarize wowe Let me ask you, mu myaka 5 ubona uzaba umeze ute? how do you see yourself in coming 5 years? Mu myaka 10 ubona uzaba umeze ute? What's your image of Image yourself in ufite 10 mu myaka years? 10 yawe bimeze bite? Bamwe babona bazaba bari muri Faisal. Some see that they will be sleeping in King Ntabwo Faisal bigomba kumera Hospital. uko nguko. Yesu Shouldn't be ashimwe. like that. Yesu Praise the Lord. ashimwe. Mu myaka 10, 20, 30 uzaba uri kijana. Yesu ashimwe. 10, Uzaba 20, ugifite 30 imbaraga. years, you'll be a gentleman. Yesu ahabwe You'll be icyubahiro. strong. Praise Yesu the Lord. ashimwe. Amen. Uko utekereza ni kuri. Your thoughts are you. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Urebe ibitekerezo byawe ubikontorore kuko uyu munsi n'umunsi wo kwemererwamo. Control your thoughts because Uyu this munsi is the day n'umunsi wo of grace. kwemererwamo. This is the day of grace. Uyu munsi n'umunsi wo kwemererwamo. Today is the day of Ngo grace. dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo. Ngo dore none niwo munsi wo gukirizwamo. This is the day of grace and favor. Twegere intebe y'ubuntu.
Let's come closer to the chair of duhabwe favor. ubuntu n'Imana uyu Receive munsi. grace. Yesu from ashimwe. God. Yesu ashimwe. Amen.